पासा चिस भाषण बिबो हिकल ना खोइम पदम रत्न तुला धर्य भाषण अपुन निन्तुन स्वेबले प्यानिस चोम निले मसोठे चोम पदम रत्न तुला धर्न ख्यालिख चोया दियो रेगो छिमडे अपोष्न मुसुजी वेकला छ अजाउ निबन्ध चोया दिगो दु गोगो बोनीमा याकत जुसा मन्युसे चुनु भइमखो ओगो निबन्ध ना काखटा छिसन खचया छि दका नाटिका के कुनके फु यदि ठन निबन्ध बोनीबेला छिटन अठे खचया वल लगा टासा छिगो न्यन चो मार्क्स तुरन्ते तया दिस पद्मरत्न तुलार न छौ साहित्यिक जाजुले तयार ल वेकै ठन निबन्ध बना वेकै छेज पिनसा आवाले छुन चोया छाप्या या त जिमट किनाजको छाप्या या दे दका वेकै त प्रतिबन्ध तया बिल विशेषण ख्यालहरू बिमुद्रा अथवा खाया त त्यहाँ चुचुचुमा नि उल्पटाङमा अहिले झिटा म के भन्छ झिटा मन्दिरको पिने बिदे मठा मजुर चोला लाइलिया अहिले मेरो चाहिँ हाना दिने तरिकामा कारो यदि चित्रै कावी म पनि अहिले त्यही बेला लाग्छ ओदै बनाउन गासो छ उहाँ भन्छु उको चाहिँ ख्याल अरे न्यापिला अभ्यासहरू भयो ओपन जिनी नाप्ला अभ्यास हो बाना भयो यो चाहिँ त उकनी जिन्दो चाहिँ उनीको हात चाहिँ उनी सेगु हल्की बेउगा आ धेरै छवे सिटी मान्छे म भएन पनि उनी आफा बाना गर्छ आफा के मोजो छोरिया हुन्छ थोत्सु निबन्ध ढेगो छिकपिन्ना सिकी मास्टिवल जे ओगो निबन्ध ना ख खि निने खि ढेगो संसार मनुट त डक्लै मडेको मगाको वस्तु मध्ये छट वस्तु ख उकि न्याकोया मयसा न्याकोया खचासा खि लाटा मुठिपि मनुट ठो संसार दैये महो जुजो निसे कया पुजु टक अले लानिमेसा निसे कया ज्ञानिमेसा टकन खिप मोसी से जाने वा पुलौने याइये महो उकि मेको फुक्कै महिमा गाबेया जुठे ठो खिया महिमा अपरम्पार रका नेठन्ट ठो निबन्ध चोया चोना खि दैगो किसिम यागो दो गुगो ग्वारमरी बालोगो दुसा गुगो टचागो सिले कुच बालोगो दो गुगो पञ्च क्वाठे चोंगो दुसा गुगो टाकुगो मुसु किथे चोंगो न दु गुगो मासुसी चुना यच्चुसी पिचुसे साइखावा दुसा गुगो हाकुची चुना सुया कच्चै पुगुना दु बुलाठे चोंगो खिला छिकपिनस खय ख खि दैगो रंगी चंगी गुना दो हाकोगो याउँगो नक्तिन गोलेबेर टजा उठे चोंगो तुयु न दो नक्तिन टौबेगा टजना वा टौठे चोंगो बाल के हिठे चोंगो हियागो रंग यागो न दो थो रंग वो रंग टाम छिंगो रंग यागो न दो तर खिडेगो न्यागो रंगेगो दुसा यक्को रंगेगो दुसा खिडाले के मासु रंगेगो टागो चलन दो गति लुया रंग मासु ख खिया रंग न मासुया ख उकि लुया गुली मोटो दो खिया न उलिया मोटो दो दैगो ख जे पुरखा पिनसा बाहल के सुगु ज्यातना खिडेगो छालु गुना दो टाकु गुना दो छल धाउना दो टाकु धाउना दो छलिया लठ्या छलगो टाकु या टारा सबि खिन दो खि जाजे पेन डाक्टर टे टापु कतना छलगो टाकु या लेखा जगे खिटेगो पी चाट प्रकार या दो छलगो खिफा अफे टाकु खिफा ठाकुई अरिन चापे मस्ते स मचा के चुलुक खिफाना चुनिसा गुली सा खिचको च फ्याट आया घन्टन टॉयलेट चुनिमा खिया बासना किसिम यागो दो गुली टापकन से नवैको टस्कै करागो बास वैको खिदुसा गुली नमो सिडेक त नासे ठंक यंका नोटुया सुएमागो बास मवगो खिन दु गुगो बटर टोगेको बास व खिदुसा गुगो हलो बोजा टोगेको बास व खिन दु अटे आना गुगो पोको बास व खिदुसा गुगो को बास व खिन दु खिपा ढुंगा जगो मको खिपा न्य मोनो पाठे दनले खिया बास अटे ठटे ढका सिगफु टंक खिटेले गुगो बेची बास वइगो गुगो चीज बास वइगो गुगो बंगुर बास वइगो गुगो अट्टर बास वइगोला छिपिन सक्छन बस सफर रेल सफर सिनेमा हल सफर आदि सफर याना दिबले नोटा टुंगो या जुल गुली खि अट्टर सुयाना मग बास वरका खिजाचा यापिन डाक्टर टेसन टयाटगो पट्याया बजु खि फाइबले व खिटेबले गुगो स वइ वो सन विभिन्न किसिमको दो टुंक ट्विंक पुंक पुइक फुस टुंक छुसुक्क फुसुक्क फ्यासक्क ढंक आदि अनेक सँग खिटेगो सक्छन टाहे जुई नापसक सिमसिम आज पाले अटिया छम हुलिया मेसा ट्वाइंक खिटगो बाबजे टोप टौसुया न टस जुया गोम मुनु मूर्छा जुल गोम मुनु साटुवन टाउ ख आठ क भुरा नवपि मुनु टेस लुमंगा टौ डे दुनी ठो खिटे बिला यो खजुल खिफाइबले झने कठ यो सटे जिउ वा स पिका जिउ पुर्र वर
बुलु बुलु चुलुक्क चुलचुल प्र टुप्लुक्क टुप्लो टुप्लो टाक 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 टक 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 बुरुक आदि आदि स पियान व पिकान जो मुनुई मुटुस्या मुनुई पिन अपोस पिका जो टाइपिन लो खमुख मुस्यो तर छम पट्याया बम गफास्टक टाकट छक इन्डिया छम म सुरुम सङ्गीतकार वे खिफाइबले पिन प्यावैको सङ्गीत सङ्कलन याना उकिया आडार छौ फिल्म सङ्गीत नाप टौडु ह वो फिल्म या मे सिक्क बालना सिक्कै हिट जुल ह थो छौ खिया मैमा अपरम्पार जुगे टामा खिदैको मान छु याट ज्याकले मोर्ठा मनुटेस हेलेगो तर हेलजक याना छ्या वे खि मनुटेट मरे कमगा अति सूक्ष्म रूपमा वैज्ञानिक विश्लेषण याना ढाक जुसा वे खि मनुटेस ख्वाले मको नासेना नया चुङडु अपो टप्यङ्के ढाक खसा नेपाय राजधानी टोनीको लखा लका जना वेको चोकिया ख ल्याक जुसा टप्यङ्के छिटिया लटना चुङडु खि मिक्सचर ल पप्या चुङडु मनुटेस गंगा सागर यो फोरको जल टुनी पिन्छ खिलवाक जागो ल मतन ढका पाफेके फैये मुख्थे खियाट अपो हेलियाटिके ठुजोग या यक्को खप्या वे निश्चित चाहिँ ठगे पाठे खाना जुइगन वया खि हान फ्याटुङ्गा हेलियाइगन वया खियाट मुनुई टर्मे मोलोग व्यवहार टेको ठया ख काउले बन्डा आदि तरकारी साट या साक्क तरकारी डेका नेजो ना चाहिँ कामयो खिनेमि खिता किस नसा ल्यामरो खिरगा नाच त कामयो मेखि मरपि सुमनु दुर्गा ठो संसार न्या जना स्वर्ग खनिपि टाइथे छिपाना स्वर्ग वनिपि अपो खनि मनुट ठो संसार खिटेको मरुको जुसा मनुटा ठुलमछि फेसन पहच टैगे स्याट दै मुखजी खिनवर गाव मिस्टेसन न्याटोफीको पव किसिमको सोया चोसा छौ ठेसी चेट गाक्क मसला दै गुली घुकया न्याटोफी पि गुली गाचोट गुली फ्रक चोट गुली म्याक्सी चोट गुली मिनी चोट मुछि मुछि न्याटोफी पि न्याको कापि मिस्ट न दो छक्ला हान खिटोफी पिन्दो नवो खिटोफी पि छौ अलगे जातिया पि मुनुट दो ठ मच खचा नवया कि खिपाना समाज बेबे जुइरगा वो नवो खिटोफु उनि पि सिके न्यास्ता पि भस्ता पि मुनुटस ठौ नासे खिप्या खिगो गुब्ले चाइमखो अले उजोपि मुनुट मस्त हुल्या मुल्या छुल्या पोल्या आदि छटन छट मजुये मकोटाइ ठन खिया चमत्कार हे टामला खिनपि मुनुट दु मोडो ठन छ कोजी मागया खख खिचाटेसला साइखा वेको मनु खि लक लक नौ चिस ख तर मनु टेस टपंग खिनौ चाहिँ मुखना खिन्न पि तका बराबर भो बिउको लटाया तर ठो हे कुछ क खिनल बा भुका खिनल ताउ मोटायनी नापा लासा टर्मे कापि सेटेस दलै लाम या खिखुया खुया लका लका नैगो ताउ न न्यनौ ख अटिया हान छगो वारे युद्ध जुया लरै जुबले बिसिउनी मापि छटो सिपैटे नेट छु मरिया सलसाना नगो सिम मनु लाहे नगो उलिन मुक्ता मरिया मुनख मनु खिनया जान बचा याउट गान न्यनाटै ख तर ख मको चाहिँ आटको अनुसन्धान मुजुनिको विषय जुल खला खिया बारे न मनुटेस अपो अनुसन्धान याउ खनि मर्ने तर आला विज्ञान या युग टासेले खिया बारे जको अध्ययन अनुसन्धान मुजि माउ कारण मरो मेपि सुनान मयासा राष्ट्रसँग स्कॉलरशिप ब्यासा याकिमा अस्तु कोचल